Dobar dan, danas ću vam pokazati kako napraviti ovu zamku. To je prva emisija kako se pravi zamke. Pokazat ću vam 5 zamki. Za ovo su nam potrebne obsidijan, potresna ploča, vozana vrata, daska od bilo koje daske, pesak, a možete i šljunak i kamen. Vidite. Ono što je uvisa, na dan. Magazin je mnogo veliko. Ovdje ćete. Samo da vam kažem, ovu zamku sam vidio sa neta. On mi pokaže vam jednu more, što sam ja izmislila. Tako, ovdje stavite dasku od krastavine. Možete i zemlju. Ja sam daska od krastavine, pošto sam uzela da uzimam zemlju. Ovo. Ovdje tim. Pisak, ovdje patinska. A to sam kad je ovako, na primjer ovdje imate neku kuću, ako se ne možete pogledu, pa hoćete da kradete, a nije adminova. Pa onda ovako neko ide i pada. I put. Ja nisam rekla da se ne vezali. Nema veze. Eto, to je bila prva zamka. Što sam rekla da sam ja pokazala. Mi vidimo se na jednom epizodi i doviđenja.